prošle godine smo krenuli s jednim međuškolskim projektom koji je obuhvatio 4 opštine, opštinu Aleksinac, opštinu Ćićevac, Zaječar i Knjaževac. Ove godine se nadamo da će još neka opština nam se pridruži, najavila nam se opština Doljevac. Mi smo smislili, odnosno ne mi, nego aktiv školskih bibliotekara opštine Aleksinac u saradnji sa gradskom bibliotekom Vuk Karadžić osmislili su jedan projekat koji smo mi nazvali Čitalići. Ove godine idemo jedan korak dalje. U saradnji s gradskom bibliotekom organizovat ćemo i opštinski nivo, tako da će kad se školska takmičenja završe i naravno podele zahvalnice za učestvovanje, bit će još jedan krug opštinski nivo i onda ćemo da se radujemo i oni koji su bili uspešni na školskim i na završnici u opštini. U maju ćemo opet da pravimo jednu veliku završnicu gde će sve škole da imaju svoje predstavnike i lepo pevaju, igraju i druže se. U ponedeljak u 12:30 neposredno, pošto se podigne zastava na trgu ispred Centra za kulturu i objavi početak dečjih dana, odnosno vladavine dece, makar u ovoj nedelji. Neposredno posle toga u 12:30 ćemo ispred gradske biblioteke da otvorimo zajedničku izložbu koja nosi naziv Preporuči knjigu svom drugu. Sve osnovne škole učestvuju na toj izložbi tako što su škole odabrale najlepše radove i dostavile 2, 3, 1 pano ko je kako mogao gradskoj biblioteci koja će da ih izloži i na taj način ćemo simbolično da pokažemo da su Čitalići 2014 počeli. Naravno, podelit ćemo flajere tako da će nastavnici, učitelji, stručni saradnici, obični građani, tate i mame, zainteresovana deca moći da vide šta je spisak obaveznih knjiga za onu kategoriju koju smo mi nazvali Čitalići klikeraši, šta su to neobavezne knjige, odnosno koje su propozicije za izradu dnevnika za one koje mi zovemo Čitalići kreativci i na koji način ćemo mi dalje da se družimo tokom naredne godine. I pozivam sve koji su možda željni čitanja da se pridruže našoj akciji.